Vinicius Junior mu bakinnyi bakomeje kwifuzwa n'ino ekipe ya Arsenal, ndetse ibiganiro bikomeje kugenda biba inyuma y'amarido, nubwo bwose ekipe ya Real Madrid nayo ikomeje kureba uburyo cyaza kuba yibikaho n'umugabo, nubwo ku ruhande rumwe bisa nk'ikigoranye. Ekipe ya Manchester City nayo yamaze kuba yongera interest ndetse inongera imbaraga mu kuba yasinyisha uno musore w'umunyamaroc w'imyaka 18 Ayoub Boadi usanzwe ukinira ekipe ya Lille, bishobora kuza gushingira ahanini ku cyemezo cy'uwitwa Rodri cyo kuba yasohoka muri ino ekipe akisubirira mu gihugu cy'iwabo Espagne, harimo yifuzwa cyane na ekipe ya Real Madrid ndetse na FC Barcelona. Kambanze nshimire cyane mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub, n'abatarayikanda ariko mbabwire ngo iki ni cyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ukanda like kuri ino video, ujya muri comment section y'igitekerezo cyawe. Ese we muri izo deal zose ni deal ubona yabirenze? Nihe deal ubona ko ekipe yaba ikoze deal nziza? Reka dore kuri ino nkuru y'uwitwa Ayoub Boadi ndetse na situation ya Rodri muri ekipe ya Manchester City. Bari kutubwira yuko ekipe ya Real Madrid kugeza maginga ya iracyakomeje gupushinga no gukora ibishoboka byose ngize kuba yibikaho no mu mediateur wa ekipe ya Manchester City, akaba na kapiteni wa ekipe y'igihugu ya Espagne Rodri Hernandez Cascante Elias Rodri. Amakuru rero akemeza yuko ibiganiro hamwe na Real Madrid bigendanye na personal terms hagati y'ino ekipe nyine nono musore mu Espanyol bita Rodri byaba byaramaze kurangira cyase bamaze kuba bumvikana. Igisigaye gusa no gutegereza umwanzuro ekipe ya Manchester City isa nk'irimo iragenza gake ibiganiro hagati yayo na Real Madrid, cyane ko nayo yiteze cyase ishaka kubanza kubona umusimbura wiwe iza kubisimbuza no mu kintu gihe cyose yaza kuba avuye Etihad. Amakuru akemeza rero yuko ekipe ya Manchester City ndetse na sporting director wayo bita Vianney bamaze kuba bemeranya ko umusimbura w'uno mukinnyi uhari kugeza maginga ya ndetse babona ushobora kuza kwagira icyo abafasha ari uwitwa Ayoub Boadi uno munyamaroc. Ndetse nanone amakuru akemeza yuko yaba Manchester City ndetse na Ayoub Boadi nabo bamaze kuba bumvikana ikigendanye na personal terms kagomba kuza kuba sinya imyaka 5 muri no ekipe nka initial contract muri no ekipe ya Manchester City. Uyu bita Ayoub Boadi kuva mu mwaka wa 2023 amaze gukinira ekipe ya Real imikino 96, byanatumye bimugaragaza nk'umwe mu bakinnyi beza nyine defensively midfielder bariho kugeza maginga ya, ndetse performance yagize mu gikombe cy'isi nicyo cyari cyatumye ama ekipe menshi agiye atandukanye avuga kuri uno musore. Muranabyibuka cyane kwegezwe kuvuga muri ekipe nka Arsenal, Manchester City ndetse na ekipe ya Liverpool da Cops. Kugeza maginga rero uko bihagaze ibiganiro hagati ya Manchester City na Lille birakomeje, ariko birasa nk'ibirimo bigenda bigonga urutare cyase birimo biradindizwa cyane nibyo ekipe ya Lille yifuza. Mbere na mbere habanje kuba ikibazo kigendanye n'amafaranga, cyane ko ekipe ya Lille irimo irasaba amafaranga menshi. Gusa noneho bari kutubwira yuko nubwo bwose ekipe ya Lille yiteguye kuza kwigabanya amafaranga, ariko hakiri ikindi kibazo kimwe kirimo cyatuma ino deal itarimo irihuta, bigendanye no kuba ekipe ya Lille kugeza maginga yacyafite izindi offre zirimo nka ekipe ya Paris Saint-Germain nayo ikindi igenda ikurikirana ibyino deal gake gake, ndetse bigendanye nanone ahanini n'icyo Lille yifuza mu buryo buri technically bwa ekipe ya Lille lifuza ko iraza kugurisha uwitwa Ayoub Boadi, ariko ekipe iri mu mugore kaza kwita imubatiza by'undi mwaka umwe nk'ibintu biruza gushyirwa muri contract, kuvuga ngo nibyo uri Manchester City uri Paris Saint-Germain urinde uraza utwishyura amafaranga ya Ayoub Boadi abo mukinnyi wawe mu myaka nk'itanu cyase ibyo muri buze kumvikana ku giti cyawe long care, ariko umwaka wa mbere cyase ino season 2026 2027 aze kuguma hano adukinira nk'umukinnyi wacu wa Lille. Ibyo ngibyo rero ekipe ya Paris Saint-Germain ikirimo irakurikirana no deal irimo irabyemera, ndetse yamaze no kubisezeranya ekipe ya Lille nyine ko mugira ibuze kubisinyishije witwa Ayoub Boadi bari buze kumugumana nk'imizanyo akabakinira indi season mbere yuko bamutwara hari Parc des Princes. Ni mu gihe kandi ekipe ya Manchester City yo yamaze kuba yumvikana na Ayoub Boadi, nubwo Ayoub Boadi atari yatangira kuba yapushinga. Manchester City ntabwo yifuza gutiza uno mukinnyi iseziye nimwe, kubera ko nyine baravuga ngo turaza kuba tumuguze ngo ajye gusimbura Rodri wamaze kumvikana na Real Madrid, ndetse nawe open kuba yagenda wamaze no kuba yanga kongera amasezerano muri ekipe ya Manchester City. Nyuma bivuga ngo mu rwego rwo kugira ngo tuminimizing risk zo kuba twaza gutakaza undi mukinnyi ugendera ubuntu, biraza kudusaba ko turi buze kuba twabonye umusimbura wiwe natwe twete tumugurisha agifite amasezerano yacu. Kugeza maginga rero ibiganiro hagati ya Manchester City na Real Madrid biri kuba, ariko nyine biri kugenda gake bigendanye no kuba ekipe ya Manchester City tifuza kuza kuba
irekura Ono Rodri itari yabona undi mukinnyi. Ni ukuvuga ngo ahanini diri y'uwitwa Rodri Cascante muri Real Madrid iraza gushingira kuri uno musore witwa Ayub Wadi ndetse na ekipe ye ya Lille, kuko igihe cyose bari buze kuba bemeye ko abajoining ekipe ya Manchester City, byitezwe ko Man City nayo iri buze kwita yoroshya ibiganiro bya Real Madrid kugira ngo itandukane n'uwitwa Rodrigo, ikaza kubimurekura nyine akigendera. Tukiri kuvuga kuri ino ekipe ya Real Madrid kandi katugaruke cyane cyane ku yindi nkuru y'uwitwa Vinicius Junior. Vinicius Junior murabizi neza ko ari umusore umaze igihe kinini arimo aravugwa mu bigendanye no kuba yasohoka muri ino ekipe akaba yakurikiza muri ekipe ya Arsenal, imwe mu ekipe ayoboye izindi mu kwifuza uno musore. Ariko nanone ku munsi w'ejo nibwo twabonye amafoto tubona n'amashusho y'uwitwa Vinicius Junior yasubukuye imyitozo muri ino ekipe ya Real Madrid. Abantu benshi rero bari batangiye kwibaza ese bimeze bite diri yo ko yakurikiza muri ekipe ya Arsenal, bimeze bite, ese yarangiye burundu cyangwa haracyari amahirwe? Ibyo ngibyo rero nibyo ngira ngo tugarukeho dushingiye hanini kuri byatangajwe n'igitangazamakuru bita CAF Offside cyo muri Espagne ndetse na Team Talk. Bari kutubwira ko kugeza amaginga ya nkuko bino birimo bitangazwa na SPN, nibyo amakipe yombi cyase impande zombi hagati ya Vinicius Junior na Real Madrid ziracyakomeje ibiganiro, ariko nyine n'ibiganiro bitari byagira icyo bitanga, kubera yuko Vinicius Junior ageze mu mwaka we wa nyuma muri Los Blancos, ndetse kugeza amaginga ekipe ya Real Madrid birasa nkaho yananiwe kuba yakontrola cyase itarimo irabasha kumvikana na Vinicius Junior kugira ngo iba yabongera amasezerano mu gihe umwaka umwe asigaje waba utari warangira. Bakabemeza ko rero igihe impande zombi ziri buze ko zananiwe kumvikana, ekipe ya Real Madrid nayo ngo yiteguye kuza kuba igurisha no mukinnyi mbere yuko ino mercato irangira, kubera ko batifuza kuza kubura umukinnyi wabo ngo agendere ubuntu nkuko harimo bagenda basinyisha abaturutse ahandi. Wa munyarwanda ngo kirya abandi bajya kukirya kikishaririza. Ekipe ya Real Madrid ntabwo yiteguye kuza kwitakaza Vinicius Junior ngo agende ari free agent, kandi birasa nkaho Vinicius Junior ndetse na agent yiwe ariyo Rock Nation batiteguye kuza kuba bongera amasezerano mu buryo bworoshye. Bigendanye na nibyo SPN irimo itubwira, yakutubwira ko Real Madrid yaba yamaze kohereza Vinicius Junior na kampu yiwe bid irimo offer ya $20 yazajya ahembwa ku mwaka, mu gihe uwitwa Vinicius Junior ahembwaga $17 n'igice. Bisobanuye ko nyine bamwongere $4 n'igice kuri deal yiwe ya mafaranga ahembwaga ku mwaka. Ariko n'ubundi kugeza amaginga ya uwitwa Vinicius Junior aracyarimo arasaba bid, cyase aracyarimo arasaba ko yazajya ahembwa $30 z'amayero kugira ngo yemere kongera amasezerano kwa Real Madrid. Uwitwa Vinicius Junior mu myaka 2 ishize ubwo bari barimo bagana ku kigendanye no kuba bakongera amasezerano ndetse bendaga no kumvikana, bikaza gukomwa mu nkokora niza ry'uwitwa Kylian Mbappe. Icyo gihe bari barimo bamupropose kuzajya bamuha $20 ndetse Vinicius Junior murabizi ko yari yiteguye nayo kuza kuba zakira ndetse yari yanazemeye. Ariko witwa Kylian Mbappe akiza bigendanye n'amafaranga yari agiye guhembwa, bigendanye n'ibyahise bihinduka ku kigendanye n'ugiye kuba umustar cyase de mega figure wa ekipe, byatumye yitwa Vinicius Junior babwira ati rero njyewe byo kongera amasezerano tube tubiretse, nago icyari cyo gihe cyiza ahitamo kubyihorera. Biza gutuma rero ekipe ya Real Madrid yisanga muri situation igoye yo kuba yakontrola uno mukino. Kugeza amagingo ariko kubwira ko uwitwa Vinicius Junior n'aba agent biwe batari bafata umwanzuro waho bari buze kwaberekeza, ariko nanone bakaba biteguye cyase bifuza gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo baze kubona ibihwanye n'izina ryabo, cyane ko batekereza kandi bakanizera ko Vinicius Junior ari umukinnyi wa mbere cyase umwe mu bambere ku isi bakwiye kuba bahabwa ibyo. Ahanini birimo biraterwa cyane cyane na ekipe ya Arsenal yamaze kubiganiriza uwitwa Vinicius Junior, kubera yuko igitangazamakuru cyo muri Espagne bita AS kikutubwira yuko uwitwa Andrea Berta ndetse na Mikel Arteta bombi baba barahamagaye uwitwa Vinicius Junior bakaganira ndetse bakagira n'ibyo bumvikana muri ibyo biganiro. Akaba ari nabyo biri gutuma uwitwa Vinicius Junior arimo agora cyane cyane ekipe ya Real Madrid bitewe n'ibyo yizeye ko ashobora kuza guhabwa igihe cyose yaba ageze muri ekipe ya Arsenal. Kuri ibyo ngibyo akakubwira yuko ngo uwitwa Mikel Arteta yaba yaremereye Vinicius Junior ko igihe cyose yakwerekeza kwa Arsenal ari buze kuba the main star muri la ekipe, cyase ari buze gutuma hinduka nyine umustar w'ino ekipe, akaza kwemererwa amapenalty yose, the penalty taker, the free kick taker, ibintu byose nyine bibagaragaza nk'umukinnyi uri buze kuba uhedinza abandi ari ya Emirates,
ibyo byose ngo ari buze kubihabwa. Mukibuka ko mu buryo buri financially uwitwa Vinicius Junior yari arimo araproposwa umushahara $450 ku cyumweru nino ekipe ya Arsenal nkuko byagiye bitangazwa na Sky Sport ndetse na Ben Jacobs. No gutegereza tukareba rero ngo biraza kugenda bite hagati ya Real Madrid ndetse na Vinicius Junior wayo, gusa kugeza amagingo ijyari nuko bigicomplete ndetse hari n'utundi tudetaye twinshi turimo tugenda dutuma ano ma ekipe cyase zino mande zombi zitabasha kumvikana kuri no mukino. Nk'urugero witwa Vinicius Junior ku kigendanye n'imyenda yiwe izagicuruzwa arimo arasaba Real Madrid ko azajya 60% y'ibyinjiye bivuye kuri 35% yahabwaga. Ikindi kigendanye na murabona amafoto cyase image right kuvuga ngo ama company runaka ya branding jersey yanjye Real Madrid nimero mu proposa 70 biturutse kuri 50 n'ubundi yahabwaga, akababwira ngo munsi ya 85 byibura nta kintu turi buze kuvuga. N'utudetaye twinshi rero tegereje kureba ko turi buze kuba tuba finalized. Gusa icyo waba witeze kuri no ekipe ya Arsenal iracyafite amahirwe menshi muri no race ku bakunzi bayo rwose, ntabwo icyari cyo gihe kiza cyo kwa mwagivinga up kubera yuko nyine hagati ya Real Madrid biracyagoranye niyo kugira ngo ibe yakongera amasezerano n'umukinnyi hagati, ariko nanone ekipe ya Real Madrid ngo irimo iratekereza ko mu gihe cyose yabifashe umwanzuro wo kuza kugurisha witwa Vinicius Junior, no kuvuga nyine mu gihe yabanza kongera burundu byibura bari buze kudimendinga kuri $150. No kuvuga ngo mu gihe cyose bari buze kubona ko nta yandi mahitamo asigaye cyase na undi mwanzuro na n'icyemezo cyafatwa ku witwa Vinicius Junior, baravuga ati byibura mu gihe turi buze kuba tubonye $150 tukaza kumurekura akagenda. Mu gihe amakuru aturuka Emirates yemeza yuko ekipe ya Arsenal yiteguye kuza gutanga amafaranga ashobora no kuza kugera kuri $120 ku witwa Vinicius Junior. No gutegeza tukareba rero, reka mbanze nibutsa abantu mwese ukanda subscribe abatari bayikora, ukanda like kuri ino video, ijya muri comment section duhe igitekerezo cyawe tujye tugumya tubana uko bwije nuko bukeye. Ciao ciao, kaduhurire muri video zikurikiraho.